Manuk pernah nawanten? Tak rimun jinak-jinak burung merpati. Lebihlah jinak burungku sendiri. Burung merpati kalau dipegang lari, burung sendiri kalau dipegang berdiri kok. Lain kok. Manuk separ seko kok. Mantir eraksa amin Allahumma. Wah, manuk nih kata tantare, ada cara tanah manuk pernah neng ekorong mun tak percaya coba empian neng compok nah mun selake ngubu manuk buka lah benga koronga mun tak buru mun tak beda lagi bini atau gara-gara manuk enggi apa enggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ustaz, tor guru ngaji, wabil khusus salerana semulja Kiai Haji Roji Fawaid Baidawi, salerana semulja Kiai Haji Hamid Muhammad, Kiai Haji Busairi, Kiai Haji Asy'ari, jugenan tuan rumah Kiai Suhamar sekeluarga, tantona beserta segenap panitia seabento terlaksanana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang elaku menjelang siang kabito. Tak lupa juga Kepala Desa Cedung Bapak Syakur beserta segenap karabat epon seabento, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah saat samangken kita era CKE bisa aki pangki tepat neng halamanna tempat sebagus neng waktu sejuken bagus dalam acara setantona muka anilaya bagus bentetia lencelen kita sateja ben Gusti Allah tambah bagus amin Allahumma. Kita kocak beda neng tempat sebagus polana kita mabede pangajian tepak neng halaman masjid. Alhamdulillah Masjid Darussalam Dar neka artena Roma, Assalam neka artena kedamaian, keselamatan, otabe kesejahteraan. Beda neng waktu sebagus juga samangken ngalerese arejum neng acara mulotan
kita ngak ngingai pemimpin ben puncongah orang-orang sebagus Gusti Kanjing Nabi. Kita areng sareng mulai gelek pembacaan solawat fi mahallil julus, solawat fi mahallil qiyam, bedecukan solawat nariyah kasatejena ekebei bisa abe ka Kanjing Nabi manter eka tarema amin Allahumma. Aksiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa lailataha. Pabunya beknaya asolawat dek kasengkok neng are Jumat ben malam Jumat. Teti kaula ben panjenengan asolawat nika tantaretan are sepaling identik ben solawat nika dua, Jumat ben Senin. Angki Jumat ben Kanjing Nabi pacet ayanjur reki mabanyak solawat. Are Senin pon lakar tak kasamaran pacet lahir Kanjing Nabi nika are Senin. Sayyidi Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli nika ngagungi angkiten kitab solawat nyamana Dalailul Khairat ekabiti dari hari Senin. Beda panjenengan Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi nika ngagungi solawat seehatamaki dalam saminggu cuken cuma ngantanga ekabiti dari hari Jumat. Erangkum solawat benduana sareng seorang alim bernama Muhammad Said An-Nabhani manter olia barokana amin Allahumma. Asolawat kaula ben panjenengan tantaretan kaangkui membangun kedekatan ben Kanjing Nabi. Kaula ben panjenengan sateja misami oning napa asaos telepon semak ben Kanjing Nabi nika pas arke panjenengan mun era ceke edo pak ka Madinah. Madinah nika kan kotana Kanjing Nabi. Nang eka asa mun lemele nang etoko penting beneng Mekah orang banyak saya ngucak lebih larang nang Madinah. Tapi kabenyaan panjenengan para kiai munting nang Madinah nemu poe beliau. Al-Maufurlah ke As'ad ni kadang-kadang menganjurkan mun nang Madinah pakon usaha aki mele pakakas rumah tangga. Engak sendok, engak centong, engak garpu. Otabe napa-napun sekempang kibeunna pokok cok mele sobluk nih kasaki. Teti male tak bek malarat kibeunna ka Indonesia. Nika ternyata bisa teti pangunduna kaberkatan, bisa teti sebab kamu rara jeke dan kula ben panjenengan tile Paleman ka Indonesia. Polana semak ben Gusti Kanjing Nabi. Teti munting semak ben Kanjing Nabi tantaretan artena telepon alabit Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pereng se aslina akaton sabiasa nika pas berharga. Kaula ben panjenengan aing wudu engki secara dohir aing wudu nika tantaretan engki biasa pacet. Mun tak kaula ben panjenengan endik keyakinan selebih kecuali orang sepon ngajina pacet pon sering ka para rukuru nika oning ce aing selastare eka wudu tak pada ben aing seta eka wudu kan mangkana aing wudu na kaula ben panjenengan saos nika sebede neng emua nika tak yanjureki ka angku iosap napa boleh pas eketes agi ke raja epon mun eketes agi cap-cap pateti setan. Tapi mun aing nika pas ekalak kilina pas nyap-cap tibi kerwa teti malaikat seatu eki anyo onna kisapora dek ka Allah subhanahu wa ta'ala ka angkuiten kula ben panjenengan alhamdulillah. Samangkin bede pole aing wudu napa? Aing wudu na Kanjing Nabi
mun kaula pun panjenengan awudu tibi mungkin tada si arep aing wudu na kita kecuali bu ibu nikah benih rahasia ijazah dari ke Sufyan panjenengan mun endi anak meler oning ka meler bahasa Inggris sabelenger bahasa Thailand na mangan bahasa Malaysia na cengkal mun endi anak meler geraca pun termasuk salah setong cara na kaangkui nampei mun puna awudu ngalaaki aing wudu se pertama sederi mua pas ngalaaki aing wudu se terakhir dari soko se kacir sederi mua se pertama nikah bedei sederi soko se kacir berarti seraman se terakhir nikah bedei cuken pas becae Bismillahirrahmanirrahim sabenyak petong ngatos belung polo 6 banyak helu gitu nyamana terus anak bagus tak kerjut ka ada engki tinggal pon atua pe manter tak pamelera anak nak kaula pun panjenengan amin Allahumma sholli ala Muhammad anika pas pakon serop ka aing genika magi ka anak kaula beun panjenengan semeler insyaallah biiznillahi taala bakal paringi hidayat beun pangeran ambu semeler tandaretan amin Allahumma anika wuduna kita tapi mun aing wuduna Kanjing Nabi panjenengan jarengan para sahabat nika benikun padeng kahasiat malolo mun para sahabat nika beni manteng fadilah malolo seepanteng keng polana bede asar neng eke dia bede lampat bede laput dari Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi sahabat nika mun bede Kanjeng Nabi awudu tandaretan kadu yaqtatiluna ala wuduihi sampai rak para apranga enggak orang seake kita tager lantaran arbu aing wudukna Gusti Kanjeng Nabi panjenengan maaf itu copa kan kaprana copa nih kajek saking ngacopana kaula boleh jadi orang beci tapi mun copana Kanjeng Nabi tandaretan begitu acopa edo buah kisarang Urwah bin Mas'ud as-Saqafi ani kata keger katana punten anapa para sahabat arbueun kaangkuina deui aing eduna Gusti Kanjeng Nabi anapa polana nalpe ka Kanjeng Nabi samangken engki seedu pelo kaula beun panjenengan apeluan geluna saya rasa arbu pelona kaula beun panjenengan engki napa engki sobung mohon pelona Kanjeng Nabi panjenengan tantaretan beda sahabat bini asmakna Ummu Sulaim dadi pelona Kanjeng Nabi nika panjenengan yelap tantaretan dari elapan panika pas peres panjenengan bedei khusus gebei napa ternyata gebei minyak engki maklum cek ring pon pelona Gusti Kanjeng narju barokatahu li sibyanina ya Rasulullah abdi na ngarep barokana pelona ajunan kaangkui anak-anak abdi na kak dinto engki maklum pelona Kanjeng Nabi nih karo room betena room sampai pelona tada nantingi parfum nang etunya sahabat semuntut deka pelona room maseker hati saroma alhamdulillah kula sajen bangga kak nyarandeng bulan erim makan won iya bei cakram berarti alhamdulillah Kanjeng Nabi aseni panjenengan mun aseni ini kan tantaretan sobung lampata wala yura athru baulin minhu fi alani pas misalnya aseni panjenengan aku kakak bungkaan minta andengi minta alengi
begitu kanjing Nabi aseni kak bungkaan soro abeli pole kakenanganna tengku ben para sahabat erpue elang tade lampata anapa sampai bumi na teroki yang ngampung ada ka Gusti kanjing aing seni na gerus sampai beda hadem ma asma'na Ummu Aiman nyama tekinga barokah al-Habasyiyah anjing Nabi ni ka aseni sabek neng beda pen kanjing Nabi tengkel neng beru mana pasarenanna oning kulaku yolati temu sobung de emar wade beda bebena tangkate dungan ampon buang ben abdina buang de emma ben bekna buang ke tempat saya paling aman kak dinto maksud tuh nom ben abdina tapi kemina Gusti kanjing mantur alia barokana amin Allahumma nikah sampai pereng-pereng sekaprana coba tantaretan telepon semak ke kanjing Nabi pas tak coba boleh tore nikah contoh samangken saya paling ekstrim insya Allah tak ada lebih ekstrim dari panikah kaulah tanya setan nikah coba kenapa bagus setan nikah coba kenapa bagus sepakat ki setan coba ki setan nikah ben pangeran elaknat setan panika ar-rajim al-marjum rajam laknat pacau dari rahmat itulah setan maka tanya aki kanak-kanak kene nak setan itu baik apa jahat mesti ajawab jahat nak setan itu bagus apa jelek mesti ajawab jelek malah ben pangeran inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa setan ria musuh ka angku ibekna fattakhidhuhu aduwa pateti musuh ya cek sampai kau leben panjenengan akan caben setan ana apa polana setan nih kacu coba tapi maaf setan telepon semak ka kanjing Nabi tepak ka setan salah gaul setan telepon raket ben kanjing Nabi setan nah nikah pas menyalahi kodratnya setan nikah pernah menyesatkan manusia ore kanjing Nabi beda setanan apa punten kanjing Nabi beda setanan apa punten sih umat tahu ya kali ede buaki li syaitonun illa annallaha a'anani minhu fa aslamu malah guru dan kula maus fa aslama wala ya'muru illa bil khair li syaitonun engkau beda setan lagi ya engkau ndik setan kia jadi kanjing Nabi juga beda setan na belekana cuma bidana napa illa annallaha cuma Gusti Allah a'anani minhu nolong dek kasengko dari setan jeriah kebanyakan ulama maus fa aslamu maka engkau salamet tapi guru dan kula termasuk saya maus fa aslama maka setan jeriah masuk Islam wala ya'muru illa bil khair bentak nyuruh setan jeriah kecuali kalau ben kabagusan mun pun beda setan nyuruh bagus kan setan yang menyalahi kodratnya yang mana setan keprana lanyala ternyata setan na kanjing Nabi pun tentak lanyala nyuruh bagus malah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad terus napa terus kaula ni ser kaseneng ebudi ngolongwan kaula mancing boleh eng kaula nyari apa nekuan takut nyetrum kan cama keluh pernah bodoh cangke nyetrum bola lagi Allahumma salli ala Muhammad teti setan sebedeneng kanjing Nabi pangeran nika itu abri pertolongan ka kanjing Nabi saing ke setan sebedeneng kanjing Nabi sampai bahasa na kurutan kula nika masuk Islam nyuruh ngalakoni kabagusan maaf terus terang cek sake ngapasten kula beri setan ke nika haram ndak kaula mun pian ndak napanten mun kaula ndak becek ringan setan na panjenengan tak nyuruh kecuali kabagusan setan na nyuruh bagus kan tepak setan mapan gini kah gelu nah tapi kaula pernah mator terus aginan apa bunten
ken gelo kau lebri korse nih kah oh enten tak lambatan terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali alhamdulillah saporana inggi dan kula mara angling dharma mun toji korse tak biasa estona toji korse tak biasa cuma karena keadaan yang menuntut keangku toji korse kaula kata tujuh ekor sama mungkin. Allahumma salli ala Muhammad. Kaula pernah mator tepak bede neng iya junanna guru kaula. Kati pona pakak dinto. Pona pake nging orang akatia baabeun pas anyuon ka pangeran ya Allah nyuon setan na kanjing Nabi paringaki ka abdina. Kaula mator marane ka punten tak asal-asalan. Ngak kadebuna Sayyidina Abu Bakar tore kaula atanya ada lopa gelu orang lopa ka Allah lopa bagus napa coba orang lopa ka Allah ni ka coba tapi anapa Sayyidina Abu Bakar ni ka atua ka pangeran ya Allah nyuon paringaki dek ka abdina lopana kanjing Nabi paringaki ka abdina boh cok saking ngalopana kanjing Nabi pas beki katen kula ben panjenengan tantaretan bueki bisa teti wali si paling etop bocah dengan kanjing Nabi panjenengan dalam kabedeun asaren saos asaren nika kan kenengan nalopa qalbuhu la yaufulu wa la yanam wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat dadi kanjing Nabi atena ta asaren sanajan soca katon dujukeun kanjing Nabi pada ben kita asaren jukeun soca tapi qalbuhu la yaufulu wa la yanam atena kanjing Nabi tak pernah lupa atena kanjing Nabi tak pernah asaren kan mangkana Sayyidina Abu Bakar anyuon lopana kanjing Nabi beki ka abdina ya Allah kaula engak kadua panika nyoba mator ka guru kaula katipona paman Nabi pas abe anyuon setanna kanjing Nabi paringaki ka abe ka dinto keng jawaban na guru dan kula tade riareng kok tak ketemu tapi jo engkau tak ketemu pada ulama si atua minta setan na kanjing Nabi tade kebetulan waktu kepanika beda setong kiai juga iajunan na beliau min durriyati syaikhina Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin pas katipona pada buna saya ya si ajawab ya katipona pakak dinto iya beabeun saya atua minta setan na kanjing Nabi ka pangeran bisa beuy saya kasus sami setan na tak endek sabeun nang iya be geluna pas setan soro ayo be nangalle ka tufa pas setan na nyaut tak langkong Gusti cek dengan kak dinto cobaeun ben abdina tak endek abdina kan pas jatuh derajat teu baabeun geluna itampek ben setan na tibi nampek ka baabeun keng muga-muga kita tak cobaeun ben setan amin Allahumma manter kita satu je barokah na kanjing Nabi pateti orang sebagus juga amin Allahumma setan peuy senalpe kanjing Nabi pas aobe dari kodratnya pun apa poletin kula ben panjenengan semak ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter benya amilo sentrongan enur cahayana Gusti kanjing Nabi amin Allahumma Ya Rabbi taushana binuri Ya Rabbi hifdhanak wa amanak Ya Rabbi taushana binuri Ya Rabbi hifdhanak wa amanak Ya Rabbi wahai Tuhan abdina taushana binuri muka ajunan ngalepokna abdina sateja kalaben an-nurra kanjing Nabi amin Allahumma monpon abe kalepo an-nurra kanjing Nabi insyaallah hifdhanak wa amanak pangaraksa dari Allah keamanan dari Allah mulai dari neng etunya sampai ke akhirat manter paringakina amin Allahumma manter tetia kasalametan dek ka kita sateja amin Allahumma mun parlo manter alarcaa sampai teti ka ontongan dek ka abe kita amin Allahumma estona
Orang nikah tantaretan ken paringi salamet pun cik salah cik ontong alhamdulillah. Cek sake ngapas tade swarga ken pasalamet dari neraka malolo ben pangeran lakana fauzan azima ken nikah pun kauntungan seraja geluna. Misalnya pangeran kun perak agebai neraka. Pas kaula ben panjenengan pasalamet dari neraka, pas ternyata mereka nikah tak kakak emma ben pangeran swarga tade misalnya ken salamet dari neraka pun lakana fauzan azima ken nikah pun kauntungan seraja. Dek rumah boleh sela abu pasalamet dari neraka ki era cike masuk ke dalam swarga lebih-lebih mun pas era cike apolong ben kanjing Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Tingkel sepenting baabeun pangarep paparaja engki pun apa engki sepenting baabeun cita-cita apa tengki engki pun apa engki lambek nikah beda sahabat asma'na Thauban. Kaula ben panjenengan mireng asma Thauban nang syairan beliau. Cintana Utsman ka kanjing Nabi, cintana Ali ka kanjing Nabi, cintana Utsman ka kanjing Nabi, cintana Ali ka kanjing Nabi, cintana Thauban ka kanjing Nabi, du kanjing Nabi, du kanjing Nabi. Thauban nikah pernah matur ka kanjing Nabi. Engki mungkin abeuna waktu ke panika bede tak pedena terus ma aben kanjing Nabi. Matur ya Rasulullah, abdina kak dinto cek cintana dek ka ajunan. Dori saking rajana cintana abdina dek ka ajunan, abdina tak bisa sabar saare tak ketemu ben ajunan. Tak betah abdina saya tak ketemu ben ajunan saare saos. Cuma saya pikir ben abdina kak dinto laku tila paleman ka akhirat. Cek saya kenga ajunan masuk swarga pas abdina cuken era ceke masuk swarga. Tantona tingkatan swarga na abdina kak dinto tak kira pada ben tingkatan swarga na ajunan. Cek saya kenga ajunan kak dinto swarga level paling atas, abdina tanto swarga na mabe kak dinto tak kira satinggi swarga na ajunan ya Rasulullah. Engki kak dinto mun ki masuk swarga. Mun pas abdina kak dinto tak masuk swarga misalnya kan tambah tak nemu bet-beten abdina sebisa apang ki ben ajunan. Ben kanjing Nabi tak jawab. Pamatur Sayyidina Thauban waktu ke panika tak jawab ben kanjing Nabi. Ternyata dibalik tak jawab ben kanjing Nabi, jawaban langsung turun dari langit. Oh, langsung dari pusat nih kaki. Langsung dari langit. Serat Allah subhanahu wa ta'ala matoron wahyuna lebet malaikat Jibril sebagai jawaban atas pamator sahabat terkasih na kanjing Nabi si asma'na Sayyidina Thauban. Napa ternyata nang eke dia wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa-siapa orang setaat dek ka Allah bentoat dek ka Rasulullah, maka orang-orang jeriah laku bekal papolong ben pasera ben orang-orang paring nikmat ben Gusti Allah atas beliau-beliau sera minan nabiyyin kelompokna para nabi, wasiddiqin kelompokna siddiqin orang-orang bener jujur ben ongkuan nika bede amaknai para ulama, wasyuhada orang-orang syuhud imanna, orang-orang syuhada orang-orang gugur di medan tempur tapi nika bede cuken amaknai aulia, wassolihin ben orang-orang soleh manter kita papolonga. Amin Allahumma. Wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau adalah sebaik-baik teman. Sobung kancan lebihan bagus dari beliau-beliau. Kau leben panjenengan akan caben beliau-beliau benih kundang iya akhirat tero eka polonga mulai ki neng etunya kita pun anyuun malolo ka pangeran engki na engki panjenengan asolat ngacep dek borok. Ah, kamu berok kasak gini. Kau lepo sang ganja.
Kaula acara eta pacet mulai masuk ke Sumenep daerah Kantuan, kiblat ka kaula tebdek beureuh. Kakak mah tebdek lauk. Dadi kaula kanja apa jeung aroma sa tebdek lauk. Kecuali ning kerujukan bila enak alhamdulillah aroma sa kula kasak kiblata tebdek deje. Pakun posang caretan lagi. Kaula saya tak posang beureuh di Perak sakalian neng masjid Rombenrana. Aroma sa cek kiblata tebdek beureuh ning kasak. Bolik ning dimma ben pangeran jakna kaula. Kan mangkana cek pate bong sombong engki pun apa engki munting bolik ben pangeran bingung tak bingung posang tak posang posang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita asolat atua malolo ka pangeran ihdinas siratal mustaqim ihdina nyuun ki beu ki abdina ya Allah ihdina nyuun paringi hidayat abdina sateja ya Allah ihdina nyuun tontonna ki abdina sateja ya Allah as-siratal mustaqim dak kaceuleun seloros dak kaceuleun semempeng. Napa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim celenna orang-orang seajunan aparing nikmat dak ka beliau-beliau ya Allah pasera kelak karuah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Kaula ben panjenengan mun bisa panyitong ka puncong rajana. Napa siratal mustaqim? Dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa ning ekasa Imam Qadhi'iyat mengungkap setong tafsir ulama seeko cak as-siratal mustaqim sirata Muhammad jalanna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika saya bisa ngibe kasalamatan ka abe, nika saya bisa ngibe kaontongan ka abe. Amin Allahumma. Kaula ben panjenengan anyuun salamet lakar salamet nika ampun kaontongan si raja. Tapi kita tak cukup nyuun salamet ben para guru. Ya curi ki anyuun bahagia. Engki pun apa engki? Tunyona untuk umat Muhammad pasalamet dunya akhirat dunya akhirat dunya ona untuk umat Muhammad bahagia dunya akhirat dunya akhirat. Amin Allahumma. Mari apa jeung nyuun ka pangeran Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar. Telok sampai pada Pak Petong kali ijazah dari Syekh Muhammad bin Ismail Uthman Zain Al-Makki. Mari anyuun salamet dari neraka anyuun pas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inni as'alukal jannah telo kali atau bahkan pada Pak Petong kali. Mari anyuun abe pasalamet dari neraka anyuun kaula ben panjenengan paringi swarga ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Napa boleh selapun masuk swarga pas era ceke semak ben Rasulullah tero tak tero. Geni kase eko cak puncak husnul khotimah. Geni kase eko cak wa fil akhirati hasanah. Dadi kaula ben panjenengan bilen mula anyuun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Napa wa fil akhirati hasanah? Bede neng ayajunanna Allah apeureng ben Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manter etang ke kita satu jengki. Amin Allahumma. Manter tak iyon tur kita dari rombongan na kanjing Nabi engki. Amin Allahumma. Kan mangkana pasemak ka kanjing Nabi lebet ma banyak maca solat. Sebab kanjing Nabi ni kata taretan cai pun segelak mak saya fokus tak etang ke saya cuba sekali lagi pamilo ben kanjing Nabi. Alhamdulillah debuna al-maufur lah ke Ahmad Sufyan. Mun pas kanjing Nabi ria congkun napina orang saya fokus malolo orang bak cuba maraba abeun tak milo.
Ontong sanajan cuba baabe ini katantaretan teti umat kanjing Nabi ahakun nasi bi syafaati aktsaruhum alayya salatan. Orang sepaling berhak ngaule syafaat tasengko ia ada orang sepaling banyak asolawat kasengko se syafaat panika aslina syapaki ka angkui pasera syafaati li ahlil kabair min ummati tang umat se tu sana je raja ruas se syapaki tang syafaat laku nang akhirat manter kita pamilua amin Allahumma sanajan cuba abtina ajunan manter ki kasokana ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Do kanjing Nabi aba abtina deka ajunan ongku ngamponga ongku paratuna tunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cukena poto na abtina ben para santre kanca abtina ada sececer kasatejana tunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Muka-muka barokana pangajian kita sateje patambe fokus ben pangeran amin Allahumma. Terus napa terus para Jumatan gelek kaula mireng sambutan masjid puto ka jemaah kaula tak nyala aki tapi saungkuna jemaah selebih puto ka masjid engki napa engki tore ede buaki al mu'minu fil masjid kasamaki fil ma. Orang mukmin di dalam masjid nikah pada ben cukok di dalam aing. Kaulah tanya aing saya puto ka cukok napa cukok puto ka aing? Cukok puto ka? Berarti masjid puto ka jemaah napa jemaah puto ka masjid? Orang mun mukmin, orang seiman nang masjid pada ben cukok di dalam aing pernah. Allahumma salli ala Muhammad. Paling punten sanajan pas tak secara dohir abak pernah aneng masjid
Sera laku seoleh naungan nang iya junan na Allah enalekana tade naungan kecuali naungan na Allah salah setonga warajulun qalbuhu muallakun bil masajid orang se atena cangke aki ka masjid orang se panggelian na kentong aki ka masjid sehingga sanajan abekna beudeung nang elwaran na masjid pola tengkana abekna tak langalai ben orang se parpakna beudeung nang masjid mantir era cikeana amin Allahumma. Orang neng masjid bisa adikir orang mun atena nyampung ke masjid era cike amalan si biasana lakoni neng masjid sanajan neng elwaran na masjid pakun lebur adikir ka Gusti Allah masjid kenengi maos Al-Quran tapi ketika orang atena era cike acangke ke masjid sanajan parpakna beude elwaran na masjid nyampung ka amaliyah masjid pakun palebur maus Al-Quran manteukna indahna odina abe mun era cike amin Allahumma tapi sapulik ke mantur salamet akina sateja amin. Wal munafiqu fil masjid kal usfur fil qafas orang munafik neng masjid panjenengan nika pada ben manuk neng dalam korong. Tare kaula tanya amano dalam korong kak arwah pernah napa punten? Mano pernah napa punten? Tak remun jinak-jinak burung merpati. Lebihlah jinak burungku sendiri. Burung merpati kalau dipegang lari, burung sendiri kalau dipegang berdiri kok. Lain kok. Manuk separ seko kok. Mater eraksa amin Allahumma. Wah, manuk nih kata tanda cari tanah manuk pernah neng ekorong mun tak percaya aja coba empian neng compokna mun selake ngubu manuk buka lah benga koronga mun tak buru mun tak bede lagi bini atau gara-gara manuk enggi apa enggi lah nggak nih kajukan orang munafik tak pernah neng masjid pada bentak pernah na manuk neng dalam korong muka-muka bibit kemunafikan sabak dena pangacian ben solawatan pailanga ben Gusti Allah dari ate kita amin Allahumma. Sehingga kau leben panjenengan anyuon salamet dari nifak nih kata taretan benikun pera enalekana abu resmi atua dalam masjid benikun pera enalekana dinas kau leben panjenengan anyuon parpakna bude musolla parpakna pangajian maaf parpakna bude jedeng tantaretan anyuon lindungan dari munafik nih kayak pakon engki napa engki tore ke ngai ampian tua namare aseni muslimin mun aseni kan ningkong maranika kecuali muslimin saya tak pati etos biasanya numpak mobil tepakna juju kemi dingin kabubuna bungana acem buka seleretanna pakaluar koncokna to ceragi esena selte cedaka ngaltok helma tapi mun saya etos panjenengan coba pas olati mas teningkong paningkong ngabu di maranika mun maranika carengke orang nggak nikah orang asli men budi labuan tak kerja lah ini kan benih agaya nih kah pajat saya buru ke ben ulama nggak nikah kitab bidayatul hidayah sebut malah mari asli panjenengan bersih pakon perdit dari budi pakon perdit dari budi bobo nak nikah kan empuk keteng kan mangkana orang ampo temu hernia dia kami tak bersih perdit dari budi panjenengan ka ado sampai de kaseduan upin dan ipin gini kah mare de pak ka Mister Epi tinangan gini kah sebeda ya de gini ka pakon perdit perdit pas aterham telu kali ngejit ge telu kali buru kau leben panjenengan pas asene akela neng dia bermatuana Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish padahal tepatnya jedeng pakon nyuun lindungan dari kemunafikan Allahumma ya Allah tahhir qalbi sucikan hatiku minan nifaqi dari kemunafikan wahassin farji jaga kamaluan abdina raksaaki kehormatan abdina minal fawahish dari perbuatan-perbuatan sekeji manter elindungana ben Gusti Allah amin Allahumma al-fatihah bismillahirrahmanirrahim
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا الله berkata solawat dekat Rasulullah nyuwun sapora akitu satu saabtina seteja ya Allah nyuwun ampuni kesalahan abdina ya Allah nyuwun leperki kacang-kolangan abdina ya Allah cek namung abdina maloloh seepamiloh nyuwun tantaretan abdina cakanca abdina ketatang ke abdina ben orang-orang sendi hubungan pekus ben abdina seteja ya Allah nyuun cek papaleman kacompokna beng sebeng kecuali ampun epa bersih dari tusa-tusa ben kasalahanna ya Allah Allahumma sanausa abe abdina abenyaan cuba na Gusti muka-muka laku neng iajunan na ajunan pakun iya kuwa ben kanjing Nabi kong langkong neng padang mahsyar manter tetap meluwa naungan na ajunan ya Allah manter pakun meluwa tuuman syafaata kanjing Nabi ya Allah manter tak iyon tur abdina sateja dari rombongan na kanjing Nabi ya Allah abdina abdu kimolotan tak saponapa pengorbanan na abdina penting ben para sahabat kanjing Nabi namung abdina matur saka langkong era cike iman dek ka kanjing Nabi di saat abe tak kacapok ka kanjing Nabi muka-muka abe masuk ka pangangkep kanjing Nabi sing ngaku taretan dek ka orang-orang seiman sedengan abe na tak pernah ngulati kanjing Nabi muka-muka kataretanan pukul lagi ben kanjing Nabi kak dintoh pasekena laku sampai ke akhirat sampai katina kiamat sayang ke abdina tak cecer dari rombongan na kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah abdina cukan ngemis dek ka ajunan Gusti nyuun muntut dari kasokian na ajunan ya Allah pateti ka kempangan dek ka abdina sateja terode pa aziarah dek ka astana Rasulullah Allahumma ya sami' du'ana ya Rabbi balighna nazuruh aduh Gusti adat semahamirang tua-tua abdina nyuun pada paaki abdina sateja ya Allah nyuun paringi kakempangan abdina sateja ya Allah tero azira ada ka astana Rasulullah abdina yakin dek katebuna kanjing Nabi bahwasanya orang se aziarah ka kanjing Nabi sabak dana wafattah pada ben orang se aziarah ka kanjing Nabi enalekana ki bedena manter abdina sateja benak foto pakempanga ya Allah abdina cukan anyo ondek ka ajunan kalaban pernyoonan seeburu ke para rukuru abdina ya Allah nyuun cek pamati aki abdina ya Allah nyuun cek uli pondut abdina ya Allah mun tak tele abak benak foto teka hajat aziarah dek ka Mekah ben ka Madinah ya Allah abdina tero ngarasa aki ko besana atawaf aling lengi Baitullah abdina tero nyipce pana ko besana aziarah dek ka astana Rasulullah Allahumma rzuqna ziyarata haramika wa haramni nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina Allahumma ya Allah abdina cukan nyo ondek ka ajunan Gusti barokana pangacian molotan saat samangken Gusti parengi abdina nak foto se kusbekus ya Allah racike abdina katoronan sepan mapan Gusti seedelem atena ai se cinta dek ka kanjing Nabi sebab ate se ai se cinta ka kanjing Nabi debuna para rukuru kak dinto sengka apoi neraka sing ngeloah saing ke abdina sateja endik modal ka angkuy ngaule keselamatan nang ajunan na ajunan laku Gusti salamet aki abdina dari seksa neraka ya Allah cek sampai bedese nyeper di antara abdina dek ka seksa neraka ya Allah
muka-muka masuk aswarga bighairi hisab bighairi hisab bighairi hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.